हेलो बंधुসকল और बान्धवीসকल, आज आपलोक देखा विचारिছোঁ आमार नगाँव ख्रिस्टानपट्टी नतुनके पार्क एटा खुली आछे। आपलोকক पार्कखिनि गोटेइखिनि देखाइ आছোঁ। आपलोके मनोयोग दी पेলাই भिडिओটো चाइ थाকক। मैं भिडिओটো एतिया आरम्भ करि आছোঁ। आमार नगाँव ख्रिस्टानपट्टी पार्कखिनि आपनालोকক যদি গোটেইখিনি দেখাব পাৰিছোঁ, অৱশ্যই লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব। সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে সবৰ আগতে মোৰ ভিডিঅ'টো পাই থাকিব। মই ভিডিঅ' আজি ইয়াতে কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।